Akwa uria wete kabu uko maundu makorwo me mega muno ni tondu thutha wa mundu gutomucirwa agatanga gutira na gitumi gitaramenyeka ni kiriku na tugakihoka hari ari akirio sawa na ihenya ni ndaguthukira mundu gwitwo Isaac Mr Hope na agitengera kurugama ithenyaine nake haha na ni agotugeithia na agicoke agikorwo muthenya umuthi ni uratambura mashabiki thiini wa tabarira ya gukenga tambua shabiki Monday. Mr Hope, yes, kwero atia ndiko ga muno karibu sana. Asante sana. Na wewe njamba ndoka na ndithimani ndoka na mangondo adete kuode good niwe kaega muno nigukinya yes na gugiuka gukiruga maithenyaine ria mundu gutomucirwa agatanga tutikiwe ni agutwira thutha uyu niki kwahanika tondu ni ngona ni mukugiriria muno kule Facebook na poster yake mukami post muno no hatikiri undu ni tondu no agiuka no kire guko hata isikwero ate utie na uru na kule waima no kwega niko utie na uru mamwiki rugo relaxite ugiona gifidi dona umudo onekana dawa dike gwithia mashabiki na tuna mashabiki shwe no isi digenda tuwithia mashabiki na hanini ndamera ni katambe kashikia yo slangi na tuthira kuria kuna nigo ado mathina mbere go comment na go share tondu no gukorwo gitambura mashabiki ma muthenya wa muthiri utana matambura ri ndukiambe ugeithie mashabiki rito rya kwajita Isaac Mr Hope de mwini na de modo wa family ya family man na uko ndegiririo last year ni modo etako Maria Terenja mena siko Kenya acio liko di maita salute muno acio ndio manyigiria uko ndia bya kamodo ndio ado othe mari maigwende so appreciate for ni ndo wao na goro mena makona goro yako na iya ndoka ndukange niguo ado makinya handu hau hangi thank you muno he mundu wajira samia Mr Hope sana mwambie ni Rose Peters K ajira kugeithia muno mso wa free area akajira kugeithie ario kuria mwana wa Naikuru na araiga ati kwenda rwimbo rwetu ni kwenda kuhonio no ndire mundu haya sawa riu ni ruguka na andu ni ingi muno marakugeithia no tutanamba guthoma si andu acio marakugeithia ri gwendaga wambe utambure mashabiki ni undu wa mahinda maitu na mathaa koguo ri gwenda register ya muthenya wa umuthi ya team Makobi Pilot ukorwo ukimatambura na uthie na thibidi ira ganani riu ndikwenja gutambura mashabiki uguo tumabangitwo haha na register umuthi kwanja na Lydia Muniu Monica Group Kare Steve Magi Mark Adams Nyaga Grace wa Naivasha JJ Transformer Joan Shikegwa Murawito Brown Newton Iris Mashawa Lanet Agnes Higa Sami Isaac Mshonadere hau Susan Wajiro Jonathan Nyaga wakili Kadini wa Jogona Esther Degwa Shiko Kameja Ruth Mwagi wa Igero Sami wa Hellsgate Igekero Daniel Jamhuri Mama Joy Sosowato wana Esther wa Jamu Ben Shege Samido yule mpole wa Igekero Sara Mureithi Hiram Kanapo Jerry wa Nyamiti Timoka Jerry Ephraim wa Mai Jakid Mary Maina Charita Gifted Pastor Edith Gekera Joseph wa Juja Joseph Kireto wa Baba Mwene Garariga Nimo Esther Kakura Makobe Sherry Jerry Kashos Kate Karaja Shiko Kenya Geshuruge Ko TV Joyce Sampush Rizo wa Mam Shiro Kabike Esther Dadi Boro Makobi bro Makobi mareta dio nani Boro Makobi diarete muno asante sana no ando marigiste wega muno na tutanaikirie tondu gwenda tuikirie na rwimbo winite we nitagwo nakupenda bwana tutanaikirie na rwimbo ruu ri tatambo twire atiriri no atwira andu aria makuguciria na magikuonia gutuika shabiki wa gukenga ni Maria Thereja na Shiko Kenya tatwira atiriri
we kumarira watu kile shabiki kinya riu ri ni unete umithio kana ora ta ushabiki uraguteithia ondethetie muno andu makamenya na nyimbo cikota guthako ikana kumathia mareje yajirete ikoro shabiki niguo ati situ shabiki ri tukota gwitia nyimbo cia last year August no na mwaka ndo wathira ati se I'm here for yashukia katho ndo wa shabiki okay na kaundu kangi ngienda kwamba gukuria nigetha twikirira rwimbo ru urutaga wira uriku God food wa thitima fudu wa thitima God food wa thitima thitima ciina mathina muno na nikio ndakuri ugo nigetha riri agikohe mundu wina gathina gwake kana mundu uraka ndu kono no kohe mundu ni uni hindi arenja muthii ndagatiria gietha mundu ungi wa guthambia thitima good reke tuhutirie rwimbo rugwitwo nakupenda tuikirie naruo rugama ipenya-ini ria mundu ria uma atuike shabiki witu muthenya wa umuthi muciri wa Gatanga no ndanahota guka na he andu aingi muno makenio ni rwimbo rwaku Monica wa Kayole nakupenda kashikire kashike katambe kashike haya bwana nakupenda sana ucio nake ni Magi Murioki haya ndandi guthoma ikaingira kuingira mundu guto ese wa Njemu wa Isaac Mr Hope ni muini netake na nikomenya darori na no ati makombe pilot si wa Njemu ashiko ameja na akaiga bwana ninakupenda sana ni mwaki muno rwimbo ru haya katambe cio ni Monica wa Kayole Queen ya Kim akaiga asante bwana umekuwa mwaminifu no rwimbo rwaku maraina ujite nduike dancer waku cio ni ciko wa meja turashite video sasa ati etia wira wero wetie wira haya murureto Dabrai ni Queen ya Kim na murureto Pastor Edith Gakera akaiga wow nice song nenda rwimbo rwaku muno aya tukithie mwena ungi mundu gwitwo Isaac Mr Hope nijui wina arata na wina mashabiki yangi ona matari haha thini wa team Makombe Pilot na nawe ndio ukorwo kimatambura ndenda matambure riu nie gwamba kwa nyaje na my wife Esther ekore muno athika na kana ka gwetagwo Sam na kauga getagwo hivi na my mom na dad me muno athika ndi mwendete riu njoke he fans tor muihurite ana mutikahure haro ri ora ugorwa mewe my fans twaje na Grace wa Naivasha ucio ndigia kugeithia na tucokere na Queen ga Kim na gicuru na no atugoithio nake Gatanga tukona nake rucio buku jugia atiriri waje da Facebook no ende Mr Hope Music House ole ki page iyo na ndo ya mwiki tigete mekathate ndo ya mwiki ndi mwendete na miko na pastor wako Reverend Waweru to nake mwiki to sidika thika ndina Pastor Sam to ndaigwa no mwiki jikaita 30 years no nda thano 2 years ndika thika no nda pastor na Reverend Waweru wa mwiki na Pastor Sam wa Life Church ya thika ndi mwendete miko bless you so much amen na tatwire atiriri ni kuri mundu urigagwo enda gutuika shabiki no ageragia hanini akana akanduraingira akauchabiki nduraingira kana akapost maita mere matatu akaigwa ndaratamburwo akakua ngoro mundu ucio tamutare agituika shabiki atia tadi ndajire tu na comment yemwe ngende amya kandu godo comment gaikara musi ndugi so kimehe na group ya WhatsApp ya ndo group ya WhatsApp dakija ku ge comment ge share na as time goes through no na ndari horo wania ndu ni ndo na modo na hadi ndo washabiki ni atika ni shabiki ndu shabiki ni atumona nyoneka Kenya yote na kile akugari mwenda kwa shabiki just like our page Giko TV na uga follow programs yonde na ni uko shabiki may God bless you so much yeah uya thakete ciko meja ati aigo ikarite mwiki miaka 30 arekete wore horo cio tondu arona wenda kinyetie miaka 30 akari wende kiasiaro akari goka wokire ri haya gwitu ni Gatanga kwanyu ni ha ucio ni Pastor Edith Gakera arakuria kwanyu ni ku gicagi ni fako petero tugitu tugiuka mwiki riu no ratike twithika riu twina gicagi baita maigana batatu twina mwiki twina tok twina thika twina mwiki na riu twithika ucio ngone kiri America riu ngiuma no ona gicagi ya America ni na gire ina gicagi ithatu tukaja riu tok mwiki thika Agnes higa katambe kashikire ko matako agona ni ndinaigwa wega miaka 30 ite ya Agnes higa
Ega kana de mwana de kana kanini. Niko kugide. Ogo nate tigodo kwa. De kana kanini. Haya, hebu tunakuira aiga gota. Gicurua kahwa. Raini. Mure pamoja. Mundu mwe. Yeye ndamatire kuna gataga, ndio turakora gataga mutwarire. Maana ucio. Aya. Maana gicuru. Maana nake. Ni rudi kwa mutwarire. Ni atwire. Niki akiritio umuthi. Haya, mundu gito Agnes igate aiga ndoikaine hindi iyo. Ati kumbe ni mathai handu. Ni mathai. Ese ni manika waka yo. Aiga we mu mathai handu. Tuweka research. Aya, wira rathimwo ucio ni JJ Transformer na mudogo tukinia Kim ona mushiri wa gataga aga ukinya show imekuwa moto. Riu ri tondu no ageria muno although riu tutikire na ndagika nyingi dikanu atambura family ya no ageria ruo mama ndaigo yo mama na dad afu ndina rugo rero ndia shoot weekend ine matia kwera ni marakwirorera mandorera iwe kinde magithie ringi riu ri ndenda kwa kuithia mama ni gwendete muno we hau thika na ni gwendete otura unjiraga ndigakue ngoro ngo mama anjiraga ndakete wini hindi gake jatiga muthango weco ka wini nduginda rugo ru ndina kupenda na ndina rugire ndiro ru iga bena rugire ndiro na shoot video weekend ino oh mwiki weekend wa shoot video umirehe guko no ndo utithia nini ru rweru no wadi ati yuai Jehova jitena gikuyu moyo Jehova moyo mwathani mabũrũri tũmũinĩre Ngai muoyo we muoyo Jehova we muoyo mwathani mabũrũri tũmũinĩre Ngai muoyo. Dia shuti Friday no. Sunday after church. Rũndũ rwega mũno. Rũu rĩ washuti ukarehe gũkũ na ukareka tũrũrugũrĩrie gũkũ. Nĩ twakena nĩ we gũkinya. Ũcio nĩ radio mũniũ. He mũndũ ũngĩ haha aiga kari Steve aiga atĩ arie kĩmathai hanini. Kĩmathai nĩ akũnjĩkĩra box ndo arĩrĩ. Ndio ni ndio kile kinena miaka 30. Ndio kile ndio ndani ndani ndio wamenya. Ndio kumenya ri. Moyo Katambe ndio maji tafu. Sasa ni Java na gerega Katambe kashikire. Katambe akanirishikite. Katambe kashikire. Ndio twatire Katambe kashikire. Tugatete Kenya yothe. Gatete Kenya yothe. Ni ndaka. Ndio agedia muno. Okay, asante sana. Andu ni makenera muno gukinya gwaku guku. Othe maraigo Katambe na magakiuga ati ni weka wega muno woka raingira iratu-ini icio na waiganira wega ona ni to kwihariirie ndikari Ngai ndio na wetera Ngai ndake. Okay, Queen ya Kim akaiga Mr. Hope, thanks kwa sana umenitabua. Ucio ni akena muno ndio yake na ndake giaha andu ni ingi muno marajira kugeithie no eto Cosmas. This is the security guard hau Davis Church. Aje nisalimie tafadhali ama palimacha bagi yako niende nayo huko. Ndio Cosmas. Katika bagi hapa. Cosmas ndio kusalimia hapo kwa Davis Church. Nakupenda sana Cosmas. Ndio tunapiga na bagi hapa hau Davis. Ani ando na bagi. Ndio ndio nginya huko. Ucio ni mundu mwega. Na riu ni kurekereria turarikiriria na mundu ucio wina wira wa thitima no ndio muhe namba ya thimu. Riu ogo wenda gukira wari ni 0754 350 897 0754 350 897 yeah. Thank you muno mundu gwitu Isaac Mr. Hope ndake na muno tondu wa gucera guku gwa Giko TV na riu ni uri ukaringi riu wi muini ndi muini njoke ri na ndake na tondu wa kuguthukira uguo no gatiga maundu maria mothe gwikaga ugatengera woko karuga maithenya-ini na ni wakenia macambiki muno ona ni maraiga ndona maguithia ndina maguithira ndi ya siwezi wangu sebo ndamera githweri siwezi wangusha thank you muno na ngai agikurathime uguo twarikanira rwimbo ru roima ndehera guku tururuguri koguo aria menda guko video-ini ri turakona na Sunday kuria garage ni uretekeria macambiki ni moke no to moke meketa white taturathi iguru no tutigakua Nenda kwa white ni gutinde rwimbo ru na ya white no yoga clip
Kana simu sitakuwa na indere. No to wiki na ungano wani. Na madasa sote moke madasa. Thank you muno ni ndakena tigani ndeka cia kwa cia thira tugiathie na mbere no riu no nginya tukehere mitambo-ini nigetha agiwa mwaza nake akora kikira mitambo-ini gucokerie ngatho o ringi na macambiki mothe matabarira ya gukenga kenga inyuothe ndimucokerie ngatho na Ngai wa moyo amurathime na amwike maundu mega ma utugi tugacoka gucemania na inyue ringi guku rucio thaa 4 nginyagia thaa 6 na turirikane he andu tuthondekete muno TBT Throwback and Testimony Thursday wiki no ri Thursday no ri tugakorwo twina Joseph Mwaura uria winite mutheni wa Ngai na nyimbo ciake ambiririe andu aingi muno matari aciare tondu nyimbo ciake cina ukuru wa miaka 40 koguo no wega ugaikara hau mitambo-ini nigetha wigue ka history ka wini wa tene koguo wandike handu ati Thursday oko uma na thabari wambe mbikaje tugakorwo na Joseph Mwaura rucio tucemanie o aha handu-ini ha Lawrence Thiongo na Ibrahim Mushiri. Bye bye, God bless you. Ando mako balo magithio ando mako timu makobe Team Makobe magithio matikahore timu makobe mugeithike muno Team Makobe Pilot mugeithio no Mr. That the Team Makobe Pilot. Good. Na timu ciothe ciakwa na timu Mr. Hope timu ciothe ciakwa, may God bless you. Amen. Yeah.